Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić Udovičić. Div s papira. Bio jednom jedan div. Bio on pravi gorostas. Bio je veći od kuća i od drveća, skoro do oblaka. Premda je bio dobra duša, svi su ga se bojali, jer svi su bili zastrašeni njegovom divovskom pojavom. I stoga bio on tužan div. Bio je tako tužan da nije mogao ni plakati nad svojom gorostasnom sudbinom. Jer kad bi plakao, njegove velike suze poplavile bi cijelu dolinu. Nije mogao ni lutati svijetom u potrazi za srećom, jer od njegovih se koraka tresla čitava zemlja. Jedne večeri, kad ugleda zvijezdu padalicu, zaželi želju. Poželio on samo jednu stvar, da bude sretan. I dogodi se baš to. Ispuni se želja jednog tužnog diva i postao on sretan, a da se ništa u stvari nije ni promijenilo. Ali kako? Ostao je i velik i snažan, veći od kuća i drveća, s gorostasnim suzama i teškim koracima. Samo više nikog nije plašio. Kako? Kako mu se želja ostvarila? Kako je mogao postati sretan ako se ništa nije promijenilo? Jednostavno, posta on div s papira. Kako jedan div može sasvim lako stati na papir, sve mu je sad postalo moguće. Nitko ga se više nije bojao. Svi su odsad vidjeli samo njegovo veliko srce. A srce je ono što uistinu nekog čini velikim. Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.